Abusuafo andan sembi aba betom bonten so de afa r0bbɛry case a ekoso we Tarkwa Gold Mines honomo no na yenya nte yese ade asa mrantie we no a omode so mabrabo dia krono nkwa no mbebo no CCTV camera capture mo ama yakwa koche mrantie na nam so magana fo dodo na kase sa mrantie ya mokoko bo krono ade ase fie nipa wo hoi so ma ho kwan a na bontin so ni etumi ba ebeye osoto etina chese omo ye adwuma o company na mu bi na omo bopa se ne be ya konfo ebetumi aba robo omo ewo company nim na mra video ni ba beton bontin so ni yenko hwe message efa etie ebi yo made omoni kura nda ho obi kura betwa mu chia omo no omo nyina ne sane ye nanso obi enu ho no anadwen eba so a chese omo ebowura mu na omo eba no nipa miensa edi kan ewura mu omo ewie ne nipa mienu so eboye edi ewura mu na ba kokora de ono so hwe de o sha atade ase orange bi sa no obo ewuram no de omo chi sa nanso onim de na ekoso no so koye okotena konyen mo de no ho ekosoye na omo kono mu nyina bag ebo omo achi na chese bag na ebo omo achi no chese etuo na ewom na womo ede ekowura ho no mo na mo ton ade mo yo mo adwuma de no mu nim se bibisa na mo ebo omo achi na se bibisa na womo eba beye ho no ma ne omo bowura ho no no wa ba ye ho gidigidi ne atwa atwede baako ye nhyada amabu oto ye nku dabi ene ugimi anu ajukuto baako na wo de ahye wo ho na de na ohye blue no de onya ne tiri didi mu time a pade no we dane nachi we so ani hwa ha no no ena oye fast ena opie na chese otietie mu agese wo mo ho no no ene na baako so de se no odwane o so okwahi o okwa akohwe se no kre se bibi se ekoso na okohwe ye ohu se omo na ono so etefa so achese ojemika wodi edwane ye na sese ya ba beto dwa se sa enkofo wo mu ekodie sa dei ekodie wi ade se yetumi achi mu miensa na wo mu ekoye no wo mu ekonya eye gold ewo ho no musika nso de wo mu ensa eka bi na wo mu enya sack so achese sack no udum za time wo mu dipie npo na tum so mu ntimi achese emu odu enwema na ewo mu no edoso paye achese gold eka ho bi ena wo mu de nyina ede ekoye na gold a wo mu nya free eye keke wo mu eso ne so ho no wo mu company ni mu wo mu ede ekoye no gold no away 408.5 grams achese wakabo ma sika wo mu enyaye na sa woton wa sika obenya 613,000 Ghana cedis nkofo di sika ko man do man pam sika o ma befa edeko enye easy nkofo ye adwuma nkofo famra ena chese o mu befa asanu me nyina wo mu ede ekoye no eti video no ena yeji ede ehyewo no so atiase wo hwe wo mu a wo mu ba no o mu meku mu meyo hwe na mum do mu de behunu na ode na ebi ebo wo mu achi nanso apostle watakwa wo mu ayade o mu abom ho moden emasa enipa yi yade se wo mu ensa aso enipa miensa emu ya che miensa nipa miensa ya che wo mu chese baako togoni baako so ye Nigeria ni na baako so efri o man Ghana mu na chese obi beye wa afiefo eka ho bi ono so ka ho bi ono kra na be kire kwan fise togoni na oba Nigeria ni na oba no ono obi anso ne safa na nko baabi obi ankire na ono nya de obehu enti sa nipa miensa yi na ensa aso mumu na wo mu edin enie Samuel Amishi ono togoni wenya 47 years Ezekiel Steven Nigeria ni wenya 45 ena afi ya de Fatao Awudu ono Ghana ni 42 obi eno on moye below 40 omunyina omadwemu do omunnim de omoye echese 40 something de enya afi no start ya che afi na ya che no so atiase 40 something de mumfie kwa ani mu makura mo wa masama wa ena na mo makura anyini 40 years now so de wo mobile bia na sei ena wo beye ena posifo ensa asosa enipa miensa no emu achese ya che wo mo na eno achi no omosan enya apart from the mabobo so omo edikoye ni nyina no omosan enya sack bi na eda hodom no na eno so ne sika a ewom no chese gold wom emom sika na ewom gold no so omo eton wa sika omo ebenya 397,000 ena omo ebenya gold ewom no so ewe
4.7 grams na chese wo mo ede aba a chese sika wo mo de koye de enye easy lucky say ya che wo mo say ya nche wo mo de a nke enye yie obi dwetire obi edwuma say enye easy say de Tarkwa chese nsem a ekoso no ano odin pa yie nkofo ebre ekwa akofhwehwe fom ekope sika ede bagalam say imu ya chewa waje wu ni nyame na yede wo ekwa akotum ani na chese na die ensa aso mu na asemi esi wo Tarkwa banso eso bonsa rekwan so eho no mo pe na chese asemi esiye a wo mo a wo yekwa robo wo mo no Tvgh Gold Buying Agency no ewo Tarkwa na chese yekwa wi a wo mo ya na die ensa aso mi ensem tisika ne de eden a apotifo beboa ama ensa aka tutumu say ngofo no mobile so mobile befia nka say video no na eda so no wahu say de omu esi robe ye no omu nim nyansa omu wie ye kra na omu pia akono emrika That's how we do money. So follow me inside. I put a dash on the baby. No, so I'm not screen. Don't be true. No, I watch it now. I don't clean your children. I think it's very watching now. Take your sleep with the second. So, I'm not going to Pascal. Because we're basically. Gabi no da go miski ko I know you no okwe no e na ni yo hase ko ni seconds ko ni feel ya go fan chu ko ni gabi wan che so ko no mi sa ba mo se video ya kokoshe ye hu mesi ye CCTV camera a capture eye akronfo ya omukọ eye gold mines hono ekoko wi omu gold no because na enum bebi ana obefe bia na obi aka say gold mines pa ene etumi akọrọ obi omusa na mi asembisa ne say dada nyina na CCTV camera ni hono mo na akronfo no tumi nya ho kwan wi amu na afi ansamoni ada wo so behwe camera no so ana asedin Ghana for dodo na so ka say ya ade adwumayefo na bi na abopa se na be ya betumi ewi omo ebi mu so ka say Mesia gold mines for mpenifo omu diska no enye sa na workers no mu adwum no mu diska nti na che say omo mususu say omo no mo ne nkrofo no akwakoye ba akosi embra mbe wi omo adwenche nde dodo na nkrofo de abadan no so adwenche comment section ho se na be ya metumi akenkan ede amount Kaise social media handles ni nyina oko YouTube by Ascension TV ewo honomo subscribe to our YouTube channel no adomebo oboso se na be ya bibiara edbeto na ye kanea onsabeka oko Facebook ay Attention Tvgh wo ho like share comment ewo videos ni so ne di channel no ho adanse efetwa foforo o yasa so na erade ehura wo hia ma bonti abom sambra ne frem ohema